you? No, Photoshop. No photos? Chop, no. Zdaj moramo sprazniti eno sobo, pa nesemo dol ključe. A samo eno? Ja. Ta drugo pa lahko tako nazaj zadržimo, ne? Tako da se bolje tuširamo, pa se gre samo to. To je pa Hanoj, ne? Takole vrtam, spodlejte, zbit malo.
Veš, kaj je fajno, prej smo mi malo, zdaj 10 minut da unga, da pride tisti voznik, pa gremo tjale pa na trip, ne. Ki nam je pa tale kar dobro, če bo to zlaufal, ne, bo tole kar v redu. Kaj? Kaj so to? Rezani mislim nudli. Pa, tiste, ki špagat gleda, tole? Ja. To, kar zdaj slikam, lej. Ja. Ja, se ne veš, kaj slikam. Ja, nudle slikaš, kaj? Stajalke. Ja. Juhu. Ne, ne sme. Ja. Ena kurba truhni, enako je kurba jih teroriziral, zastopiš 50 let, ima kurb. Nekaj cirko.
갖고 자, 저 옆에 정면에 있는 게 뭐예요? Ki je poskrbel za Đây đây. Que merece la pena. Niti nisem vedel, da je tukaj še ena stavba, pa izgleda naprej še ena, ne?
Kako si jaz gledal tam, ne. Mal tule recimo mal tele vrtove, ne, pa nekje. Ker kaj dinamičnega, veš, kjele, kak je Gardiland ali kaj taga, to ne bo. Gremo?
tìm về gần các bạn để dình bắt gà. Chính vì lẽ đó con người rất ghét nó. Khi muốn trừ diệt, họ thường sử dụng chính những các con trên của ma là một. Sau khi đã rơi dần cảm xúc Că tu te zmaine, ai cu to. Parece, ó. V bistvu malo večja košara, pa z nečim premazana, ne. Ko je to, pa ne veš. Super. Glej, kakšna šiša. Pa neka visoka, kak hudič. Cái này không làm cái thang này sẽ
our show, we would like to introduce to you Vietnamese traditional folk music. The first, Flowing Water, Gold and Silver. Bonsoir mesdames, messieurs. Ce soir, le programme de marionnettes sur l'eau sera commencé par la musique traditionnelle folklorique du Vietnam. La première mélodie, Eau qui coule, s'appelle Kedar. Following is a go to the forest, will be playing on đàn bầu. A monocorde, an original instrument of Vietnam, perform Minh Lê. Để lo toan sự rối. Ôi này bà con ơi, sao sẽ có chữ tọa cửu linh dân yếm. Vậy để theo tôi xin hát một câu rồi lại buông trò nha. Apa tu? Încrești în video. Dai? Aia?
Zanimivo. Very nice, huh? Yeah. We are from Slovenia, Europe. Slovene. Yeah, Europe. But you never been in Vietnam before? No, in Vietnam we are the first time. Yeah. And enjoy in very beautiful country. Very. Live in Germany? No, Slovenia. Slovene. Oh, Slovenia. Slovenia. We are in. Yeah. Ta meg hele kroppen. Åh, hele kroppen. Jeg tar meg hele kroppen. Sorry. Kaki. No, det prøver vi meg først med der. Jeg synes han ikke var høy her. Det er ikke høy, det er fisker. Men to se nešto vidi, veš. Uća, uć. A se ti si pa tak čist ko naš felč je bil. Vidim.
Tega počasi dost. To smo videli. Drop inside. Mix calcium carbonate and water. Calcium carbonate and water. Calcium carbonate and Water. So it's mixed together. After the time is long enough, it turns into hot. To je pa tamle so pa še neke rastline. Kje? Tamle. Res, ne. Čekaj, mi to malo pozumamo. Ja, to je zlaz. Okay, let's go, please. Let's go. Now we will be visit the King Ding temple first on the left side. Then we visit the second temple later. You make a video? Yes. Yeah. Anh khách này là gì? Bốn người. Kinh công vật mua Royal Palace Lodge. So when we visit the second temple, we will see the foundation area, the Royal Palace Lodge, and in the front of burning bowl and the rustic with a great connecting with that and when King Hanok, King King, and his son. He had his three sons. He had 3 sons. And this side is the pump. And it's a box for security. From this temple to the other temple.
Only for king. Yeah, only for the king. Yeah. Sometimes for the queen. Yeah, only the. Say hello to those Royal Palace, and some object behind you is some bow or some motif. Slovenia. Europe. That means Europe. Just a moment, please. Yeah. Có đi, nó còn đang đợi dồn đủ quân nó mới cho đi. Đủ rồi nó 3 xe rồi. Cái thằng kia nó đã phải gọi điện lên nó bảo xe nào thì đi xe ấy làm gì. Cứ đợi. Thôi thấy ra chính là mình đi cái xe đấy nó cũng đủ hết rồi. Mẹ thầy có chết du lịch chứ không định đi vào những quân chúng đen vậy. Đúng á. Ôi giời. Bay được bao é đẹp quá. Very interesting lake. Oh, she's working here. Cắt đất ra đến tay, đất vứt ra. Mình sao vậy? Oh, duck. Duck. Đất. What is that? Việt Nam miên à.
Con đấy năm nay cái ổ vịt này nó ồ. Con bình thì bán 15.000 cân. Mỗi con 2 cân chắc chắn. Trông như con này đầu to như của bố. Cho nên nhọc vào nó nước. Anh thấy thằng này như con gái vậy. Anh thấy cái này. Đấy, đám bác Giang đi cái xe này nước nôi là đầy đủ hết.